Redok menggantung cat urat timang urung bajalan danging sosa kenira lon lake maadile bak rakan-rakan bak putra nagan yang di Jakarta bak lon mahaba kadang nak kurang sopan bak lon kemarang abang sungkalam dada kan maksud dilang pegalang enyon tapi lona petang bacut babang Jakarta lon pikir engket abang cap-cup langku bang watai lon pandang cangguk medoda lon pikir dile betul gap putrang rupa jihai bang lon salah kira ku jadi hantam lah di lon ku ngimpi citan nah yang sampaikan baklon bekas Jakarta dipegah balon lagi nyan macan rupa jihai ban di lon kasalah sangka grup IKNR nyana putra nagan lam kesatuan di teledonya sifat gemas hantam nalekang yang dang ke orang tak bijaksana gupegan amak let lon dengar kabar raya tak hidang side Jakarta kelompok Yasin pinaga kembang khatam Al-Quran pinaga bina budaya Aceh lon dengar pinaga kembang lon dengar kabar abang pemblang arah memang tak hebat di Jakarta nyo putra nagan sayang kau datang ke dek tetap gebina supportnya ujen bang raya hanaban sino dinagan gelap gulita bulon balik ujangan urang dina kenagan lona puwa punca laya bupati doi di Pak Jamin idham lam perubahan detanging jata rumah layak uni yang kage program tepat sasaran hana metuka di Darul Makmur lon kalian luka jalan ujung seneam nikmat dirasa terus seneam pet ngebuka jalan ngejokkan aspal luar biasa bidang agama takalan tan ketinggalan Pak Khalidin Osman memang cara lagona muyonan jalo cit banyo pawang pemimpin nagan memang luar biasa agama tak pegang kun dilele gaunan serta saja budaya tak jaga talake doa baksi doa Tuhan pemimpin nagan sehat sejahtera.